Ua tātou saa I langi tau. Ai siwai maa o malie. Ai oa I whaere seu ina ua vāvādua nei le langi ma le lano langi. Ma le ngā ruenga le atua. O lo wā e le whaiva. Wā o le penga. Ua te pena fo mea mātutu I le whale. Ua lafo I le talitali. Vi iai pea o le lofa ma le anga le leo le atua. Wawe malei fua mai le nei tai au fou. Ilo na alofa malo na anga le lei. E fata alofa tuai le paia ma le mamalu o Yesu Keriso. Lo tatou wali I ma lo tatou faola. E amatai o le nei Sauniga. Tatou Tapua'i le atua. Tatou alalanga atu lea I le alii le latou puapuanga. Na ia whaolaina I latou na I o latou tinga. Na ia Omaia I latou na I le pouliuli ma le ato le oti. Wana motu sia fo I o latou noa noanga. Talo le anganga paia. Anganga paia e lo mātou fisoa soan sili. Wa ea fio mai I lo walofa ma lo wanga le lei. O le pa ia ma mamalu o la avo fio. Wa e whawinai I mātou I le nei tu wasu. A o Faasifo atu le lfoga la u whanau. Whawhitai I lo mana lo mātou ta māpa ia. E susulu pe lava ia te I mātou. Au iai mātou le amatanga o le nei wholanga. O te tatalo I le alofa mareanga le lei o lawa fio. Whātumutumu le eina le langi ma le lano langi lo pa ia malo mamano. I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou ali I ma le whaola. O le mawala au atuai. Amene.
whātua tuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, man ngangana wha Peritania. Ua o whātua tua i le tua le tamā, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lano langi. Ua o whātua tua fo i a Yesu Keriso o lo na alo e tō tasi, o lo tātou walii. O le na whanau e le nganga Paia, na whanau mai i a Maria le taupou. O le na puapua ngā tia i le pule a Pontio Pilato. Sa Fasa Tawarina, sa Maliu, sa Tanumia. No oifo i Seoli, o le asutolu na toi tūma iai na ye uoti. Na awhio ae i le langi. O lo manofo o ia i le tūtau matau o le atua le tamā. O le eona le malosi malava. O le atoia fio mai o ia e whamasino i e ola atoa mai uoti. Ua o whātua tua i le anganga Paia. Ua o whātua tua i le kāle sia Paia e au fiainu uma. I le mare mafutanga le au Paia. Mare whamangaloina o angsala. Mare toi o mai o le tino o le tangata. I le mare ona e whāvavau. Amene. United Church of Christ Statement of Faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, great persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenants faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your will which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo, whawhetai le tualo mātou tamā sili e se. Le atua lava oe o le langi ma le lalo langi. O le atua lava oe o na nafi le so ma taiau. O le ao mamana ma le atua o Faamanatuga. Ua vaaya Yesu i lo matu ne yola. Le malama lea o le manu malo o mātou wolai mai le pou liuli. Le aso sa mua le nei o le tausanga. Sa mamori atu i la ua fio ma whātangisia i talusanga matatalo. Ina ai aulia mai ma le Manuia.
O le nei o mātou taule maina le anga le lei o la wafio. O lo alofa atu noa. I le tangata na o la e sa oti i le pōliuli. Sa mori mau ia te oe i au ngā ruenga. Le nei o mori mau ia te i mātou. Se alofa i nā tele o la wafio malo mātalasi. E ai lava fisoa inga i whitai ai mai i mātou. Ai tasi lava le mea o mātou na whātuatuai o le upu. Nā fio mai le langi i la wafio. O le fua lea ia ngia pe lava. Awa wa whaia e la wafio o mea siri atu. Ona le lei mo i mātou. Whawhitai mo lo wanganga Paia. Lo mātou fisoa soa ni sili i taimi o po ngā mawhainta. O sāwalia le nei asu whapopo o le whaorotanga mai a te oe. Ia vea lava oe ma le vi inga e whawawau o mātou ngingutu. Whawhitai mo le Sauniga sili. Ma le tāua o le tāpeneina o le pāseka mo i mātou. Faamanatuga mātou te ai e Faamanatu mai ai le maliuti ngā o Yesu Kiriso. Se ia toe a fio mai o ia. Se taimi o inuma mātou a ai Faatasi le areto. Ma feinu Faatasi le ipo le whengai ngafou le waina. A fio mai lawa fio nganga Paia. Wha wina i mātou i loa lofa manowanga le lei. Ia tu mau pe lava i lunga ia te i mātou le mano la wafio. Lunga lau e kāre sia o au lo mātou tamā. E lea nao Amerika nei, a o le lalo langi Atua lo mātou mataisi lie. A pa Maia lo a au mamana e whapa ia le nei Tapua'i inga. Ina ia Atua i le vi inga le Tagata. Ma tupu tele ai le whaatuatua ma le taritonu. Whawhitai mo Yesu Kiriso lo mātou ali i whaola. Le tamai mā moe o le tungi o le sili mo i mātou. Lea o mātou wola ai la wawhio. Whawhitai te lava. O mea ai, vai inu, whale, lava. Ngā ruenga wei fua. O lau whanau wei fua i mo i mātou. I tau i leo alo malofa maro wanga le lei. Ia vi ia lava o e whāpawau lava. Lea tualo mātou te mā mātou te whātou esi atu i la wafio. Wai e sila fia i mātou i ang sala o mātou ona whai. Wa pau atu le loloto le lalo langi pou di uli. Ua le iloa alo vai. Ua la ngona le oti o le wha moe. O le eise wha atua ona o le mālaia i le lalo langi nei. O a mātou wanga sala o maunga ia alo mātou wha lave i taimi umo le sāwalinga. Le li EF soa di mai. Maunga nei o le puapua ngā wafi ai lo mātou nei ola tautua. Alofa lo mātou matai sili. Fesoa ni mai o mātou nei puapua ngā mawhainta. Ave ese mai a te mātou le pisia mai le leang. Ai ai pe lava la wafio i a te mātou. Aua le ave sea mai le wanganga i a te mātou le ie. Le atualo mātou tamā Paia. Whamangalo mai i mātou i le telo mea o le te tau i lau si le whanga. Ia e alofa masaloia i lalo. O nei pā Fagalilo. Whamole whamangalo i mātou. Whamangalo le lalo langi Atua. Ofi i mātou mai le tele o mea leanga. Alofa ngia o la mātou nei wala au.
Alofongia o le mātou nei te talo. O ainga, mā tangata tai to atasi lo mātou wali ie. Ia e alofa matalia. Wai mai o talinga i lo lātou leo le puapunga. Ia maua o mai mātou. Le alofa o le whāmangalonga mai a te oe. Oi mātou o le whanau fia whai Manuia. Le tualo mātou te Paia. Mātou te wala au i lo mana i mauta ngasi ngasi. Ia e alofa i whale mai. Nu umala ala whanga. Ma so se tuainga wha mai wa fi ai lau whanau. Mātou te wala au wanao. Oi lava o le taula si sili. E mamana upu. O lo suafa fo i o le manuia lea mo i mātou. O te talo i lawa fio lo mātou ta Paia. Ao whea ngai i mātou ma le nei whama i o ngaonga ma le tinga. Maona FAITAU mātou matai. Alofa wha lava ia te i mātou le malosi mai ia te oe. O whea lava o ia ialo sa moa tutuila ma manua. Ia iaila ua fio. Pui marutia la ua fio i latou. E peo ne whiri ate i latou mo le nei lalo langi. Au walo finangalo. Mātou te ifo atu i la ua fio. Wha wina le nei e ka le sialo mātou ta Paia. Mai lava re tangata matua se i o atu se tama mea. Ia iai o loa wha marawanga le nei. Whapa ia ma wha wina le au FAITAU inga le nei asu. I so se whata FAITAU langa lo mātou ta Paia. O lau whanau o mātou o na whaivi inga Faatasi lawa fio. I le nei lava i tuaso. Ia iai lawa fio lo mātou ta Paia. Ia maunga pe lava o whamanianga mai a te i lātou i le asu ma le asu. Whamanuia Paia lawa fio i a te i lātou. Ia susulu pe lava lo malama i lunga o Samoa o tutuila ma manua. I pulenga ma tiu te whaafia ngai. I lingi atu i a te i lātou le ola o le malosi ma le mafau poto. O wāre whafoina o malo. Alofongia o ngā re whanau. Ia maai le penitala o lātou nganga ma le mafufau. Ina ia o ngā si o lātou o la tupu Tapua'i mo le misiona o lawa fio. Ia iate i lātou le loto matala. Ma le anganga fia ma le oli. Tāpena mai i mātou lau whanau. A wāre tala le lei pe on e wala wina i mātou te tutas. E moni lava e whati mai o fisango matangi. E au malolosi. Ia mātou o nai loalo e Faatasi mai i mātou. Le tualo mātou ta Paia. Le awa mātou talo sanga mātou te wala au atuai i lawa fio. I le suafa manu malo Yesu Kiriso. Manatua Samoa. I lo walofa malo wanga le lei. Mai le au le malo. Tamai tai pare mia. Le sui pare mia ma le wharetua. Fofonga whetalai. Tai whonol pa ia ma le mamalu le pare mene. Mano foa o le kāpeneta. Ia iai au whamanuianga i le tuangai le taitai i le ielo mātou tamā. Maona suli lo mātou tamā Paia. Whamanuia Samoa. I lo alofa malawanga le lei tutuila mamanua. Ia iai o lawa fio. Kovana mare masiofu. Le sui kovana mare wharetua. Fono fai tu la fono le kāpeneta ma le pare mene. Atua e ma le lasi o le malo.
Ia iai lawa fio ia te mātou yasu malavo le neola. I le suafo Yesu Keriso. Lo mātou ali I ma le whaola. Mātou te ole mawala au atuai. Amene. Faitauina o a fionga Paia o le Atua. Ngangana wha Peritania. Malingangana wha Samoa. Our Piper reading for today will come to us from the New Revised Standard Version. From the New Testament, the Gospel according to John chapter 1, verses 1 to 9. The Gospel according to John chapter 1, verses 1 to 9. Let us hear the word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and without him not one thing came into being. What has come into being? In him was life, and the life was the light of all people. The light that shines in the darkness, and the darkness did not overcome it. There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to testify to the light, so that all might believe through him. He himself was not the light, but he came to testify to the light. The true light,
which enlightens everyone, was coming into the world. Ilinga ngana Samoa, whenga inga fau e vangalia Ioane o lona mata upu mua. O te FAITAU wina e te whai upu mua e whangata mai leiva. Le vangalia Ioane o lona mata upu mua. O te FAITAU wina mai te whai upu mua e whangata mai i le whai upu iwa. Sai le amatanga le upu. Sai le atua le upu. O le atua fo'i o le upu. O ia lava sai le atua i le amatanga. Na ia whaia mea o malava. E le ai fo'i se mea e tasi. Na whaia ele i whaia e ia. Sa ia te ia le ola. O le ola fo'i o le malama leo tangata. Ua pupula mai fo i le malama i le pōliuli. Ai le i manu malo iai i le pōliuli. Na awina mai le tangata mai le tua. O Ioane e lona ingoa. Na sau o ia o le molimau. Ina ia molimau i le malama. Ina ia whātua iai o tangata o malava ia te ia. Ele o ia o le malama. Aua sau o ia ina ia molimau i lea lava malama. O le malama moni lea. Nā te wha malama ina tangata o malava. O lo o maliu mai i le lalolangi. Whamaruia mai o le tua i le FAITAU wina o ana whionga Paia. Maia tu mau pe lava o lona vi inga e whāvavau lava. Amene. A vea ia o le nei tu la. E whātālofa atuai i le Paia ma le mamalu. Lasi ma le aflele o Samuelu i le tu e fia. O le aso Samuelu o le tau sangfo. O le tau Matafeo i wa Faatasi le Atua. Sa ia ona tāpena mai le tau sanga o mawai. Se iau o mai lava i le ni asu. Ua suru mai o le malama o Yesu Kiriso. Le nei wa tātou savali ai o le ni asu. Ua taula nisi o sa ona ua whai ilangi o le wholanga. O nisi foi. O lo tau alo mai o lo latu ni sa. O nisi foi. Ua whātari se i Faatasi le whanau le Atua. O na alo Faatasi lea o le sami po le masa. Ai o Yesu Kiriso lava. E le to i lalo i le pōliuli. O le matua o le launga. E le to i lalo i le pōliuli. O na tō MANATU ai le whai upe fitu walu mareiwa e whapea. Na sau o ia o le morimau. Ina ia morimau i le malama. Ina ia whātua iai o tangata o malama i a te ia. E le o ia o le malama. A ua sau o ia ina ia morimau i lea lava malama. O le malama moni lea. Na te wha malama ina tangata o malava. O loa maliu mai i le lalolangi. I le nei e vengalia. Wa au mai ai e Ioane wha mauninga manino o Yesu o le malama. O Yesu o le alo o le atua. O ia o le upu sai le amatanga e mawhai o no tātou mauai o le ola e whāvavau i le tali tonu wha atua i a te ia.
Ua saunia fo Ioane o whamatalanga winga SS. Ina loto le whanau mai o Yesu di lano langi nei. Ina malea. O le mori mau a Ioane le whai evangalia. Ma le mori mau a Ioane le baptiso. O Yesu o le maramana. Na yaile o le mori mau a Ioane le whapea. O le nei evangalia. Po Ioane po le uso ua alofangia. O ia o se so'o ua pele ia Yesu. Ua vaaia fai o ia ma Yesu ina foanga faitele. Talu ai le loto o le fai ia o le nei tutusinga. Ua piti ai le tina o Yesu i le nei so'o FAITAU. E tā ua tele Ioane le so'o le nei. I TUSI tusinga ma mori mau wha evangalia. Ua le ngata la ilo na iloa mautonu o le soifuanga wha le lano langi o Yesu. A o Yesu ma le atangia i le lano langi nei o se malama lama o le ola e a fua mai i le langi. O le tā ua fo i o Ioane ua mori mau le so'o i le vala awina o Ioane le baptiso. O lana mori mau ma lana tau tinonga e winga ia Yesu le manamanama. Ua whamatala Ioane le tala o le amatanga. O le tala mai le langi le upu i le amatanga sa Faatasi ma le atua. O le atua fo i le upu. O Yesu le mori mau i le atua malana fuafuanga. O mea umana fua mai ia Yesu. Ua tuusia Ioane le atoanga ma le tupuanga. Ua ia fai mai o Yesu sai le amatanga ma le atua. I le faatuatua ma le taritona. Ua e tepa Ioane i le amatanga o fuafuanga le atua le tama. Ua toi MANATU ai Ioane o mafufanga o le ali. Ua fetala i atu le malamalama o le malamalama i lea o le larolangi. O le urufafo mai o le Manuia e a fua mai langi. I le tofi ma le pule alofa o le siri ase. O le ola o le tangata, pei ona tā ua Ioane, sai a Yesu. O le ola foi o le malamalama lea o le tangata. Fai mai le apostolo Paulo nana TUSI Kolose, ma tāupu mua fai pasfuma le ono. Aina faia ia taia o mea umalava. O mea i le langi ma le lalo langi. O mea na vaaia ma mea e le vaaia. No foali i fai pule, mea umalava na afua mai ia Yesu. Wa wha malamalama ina e Paulo ia te i Tatou e whapea o no foali i umalava. O le mana ma le pule, e afua mai lea i le atua. Ma le pule i le lalo langi whale anganga ma le whale tino, ua ia ke riso lava lea. Ona fai maile o Ioane i le matau tia o le malamalama, malona pupula i le pouliuli. O i Tatou o le pouliuli. A o Yesu ke riso o le malamalama. I le ale matau tia. I le alofa ma le anga le lei. Talo fai. I pale ali o ngā nuenga le tamaa. I le tangata ua na o le pouliuli o le ola ua olai. A o se wha moe fo i uoti. O le vaso. E le o surungia i la tou se malamalama. Fe mai ua surungia i le pupula mai o le malamalama. Ma to i lalo ai le angsala i le manaola mai a Yesu Keriso.
E te tau lava o na iaise mo le mau. Se tasi na te tau ave o le ngā ruenga whāperewhitanga i le lalo langi o le angasala. Ua sila sila mai le atua ua pouri uli o matangata ua le ai se tasi. E maua ai o le amia tonu. Ua afia umara tō telo tangata i le angasala mo na whainta. O le mori mau ia Yesu le malamala mo le ola. O Ioane o le mori mau ato atoa lea ua filifilia e le atua. Ua ate leanga le ola o le tangata. O na whaia lea o le finangalo o le atua Elisabeta, Sakaria. E ala mai i le tangata o Ioane le ingoa. O le matau tio o le finangalo o le atua. Wa o mai o le tangata e moli mau i lo nata li pele. Aore ngā ruenga foi. E le i whaingo fi. E whainga tau na tai o le tangata mai le pōri uli le malamalama. Aina mori mau ai o Ioane. O loo muri mai le malamalama. O loo tātou ta iala lea. O re ngā ruenga na tā pena le tangata e teu na lotu. Ina ia no fauta i le iloa o le Manuia o le Mesia malona Faatasi mai. Le eise mea sa le mawhaia Ioane. Na mawhaia uma Ioane o no lona alofa ma le anga le lei o le whātua ma le vaai i le tua. Le nu ue o le tua. Na awina mai e le tua o le tangata o Ioane e moli mau i lo tā whaoratanga. E se lea matautia. Le ei se tasi e a mio tonu le lalolangi nei a o toi filifilia e le tua le tangata e moli mau i lo nātari. O le perifeta mua fo i lea a Yesu le lalolangi nei. Ua mawhai o na sāma vali Faatasi ma Yesu. Matau tia o le nei mōri mau. O leo o mai o Ioane le pāpitiso. Malona sao i le talo le ola. E tā utino i le malamalama. E tā pena ai le whātuatua o le talia o le alii o le malamalama. Mai le upo i saia whapea. O le leo o le alanga i le vao i nā teu ia. O tau le ala o le li. Ua whātu saina i tangata o mutia mafungala au e mang. O tangata o lo o maua i le ola whāriti. Au le awhionga le tua e whāpapau pe lava i le uma. Tāpenanga lea le tua se fofonga o le tai au fau masamo. Tai nane le lalolangi ato. O le ulu whare atu. O le ulu whare mai le tau sang fau. O Yesu sa i le vailuanga. O le malama moni le na ua whaasuluina i te tonu i lo wala maloloto. Mai e pale ai lo wanga. Le malama le na ua tai ai o lau folanga i le ne yasu. Yesu le na e le toi lalo i le pōri uli po le pōnsa. Po le ane tele o ang sala ua tā whai. Le nofu sala i le tula fono le tua. E le i to i lalo Yesu i le lofa i ate oe. Mai ua i e sau e whasusulu atu i ate oe
Matai ilo lima. Ina ia mau o le mafutanga Faatasi Maia. O le fesili. O le alo manatu e winga i le tua. Ai mase lava pe wa faalia mai i lona alo. O Yesu Kiriso. Tali e whapea. Aua le whaatapulaina lana ngā ruenga i lo wolanga. E ala i manatu whaatau waa. Ai a si ia e ilunga. O le alofa ma le anga le lei le suafa o Yesu Kiriso. A whai o teu wina lo wala i le fio mai o Yesu. Wa e talia o le malamalama ua susulu i lo wala. Ava ai le tua i a te oe. Ua va aia Yesu i lo wala. O le ngā ruenga le nāna sau wai i ane le papatiso, ina ia e talia whatua tua i a Yesu le malamalama. O le tāpenanga le nā o lo whai ngā malanga. O le teu wina le nā o lo wala. O le whaatonu wina fo le nā o lo sāwalinga. Whai mai o le upu ma le malamalama e apoa i ma whau tua. Ai sea. Ona o le alofa. E wha pale i o tinga, e wha maise i o wha nonoanga. E malingi pea e tinga. E tutulu fo i pea e fia. Wa whaalia mai, e le atua alo na lofa. Lona anga le lei, kale varia. Nga i le sātau, o lo tau ala i le malamalama. I le nei o langa. Tātou te sāma vali se Faamatua pungi sāo le leanga. Ai mawhai o na aveo le upo le tua. E whai masulu o le mafau fau o la tā uawa ai i le tamā. Malona whinangana. Ina ia teu ina ai o la tā ua sāvalinga. Ioane mua le mataupu mua le whai fitu whai mai. Ai a whai tātou te sāva vali i le malamalama. Whapei ona iai o ia i le malamalama. Ona tātou Mafuta Faatasi i lea. O le tasi ma le tasi. O le tota foi o Yesu Kiriso. O lo nalo. E wha mamai nai i tātou wang sala walawa. Pe a tātou tu ina atu lo tātou wola ia Kiriso. Talia lo na maliu. Tari tonu i lo na toi tu lai mai leoti. Not overcome by darkness. John the Baptist has a prominent position in the prologue because his ministry prepared the way for the Messiah. He pointed people to Jesus. John the Baptist's function was to be a channel whereby people could come to Christ. Luke chapter 7 verses 28. Jesus called John the Baptist the greatest man ever born. Why? Because he fulfilled the highest privilege. He was the first to point people to Christ. So in a very real sense, all who have come to believe had done because of John's witness. He was first in the line of witness that stretched through all the centuries of this day. Even Jesus declared, vulnerable and the love of God. John the Baptist influenced the people of Ephesus,
Where John had written this gospel, John wanted to ensure that all believers worship Christ, not his messenger. How has Christ enlightened everyone? We need to come to the light, the source and power of our life is Christ. If we become light, the children of the light, we belong to God. Every person has life from God. Thus they have some light. Creation reveals God's power and divinity. Even Paul says in Romans chapter 1, and our conscience also bear witness to God's existence. As we arrive at the starting line of new journey, we make sure we have the light within us to see our path and to be in a relationship with God through Jesus Christ, His Son. The light that shines in your hearts will lead and guide you throughout your life calling. Of course, we are not in control of setbacks, tear down, coming in the opposite way towards to us. Cast all that to the light to be exposed. God provided this powerful light for us to serve His will and be a life witness to those who are still living in the darkness. When you experience bad breaks, weary, tired, and feel like giving up, keep on pressing on. God uses those things to strengthen you. When the Israelites murmured for 40 years at the river bank of the Jordan, they were only few feet away from their new beginning. If you feel defeated, thoughts telling you that you will never see the light, your off-road child or children not coming back to see the light, stay in faith. Believe in your prayers that God will move on your behalf. God promised me and you good things. His promises are good. Whatever adjustment that you need to make to add more flavor into your walk in the light. Remember, the psalm says, the sweetness of His word will speak life, will speak light, will speak love, will speak fruits of the Spirit in your life and your family. So what is the conclusions for us today? What is seen by the light of Jesus? When Christ's light shines, we see our sins being exposed. We receive the forgiveness, the mercy of God. But if we refuse to see the light, we choose to stay in the darkness. But whoever responds will enlightened by Christ. He will fill your heart, your mind, your spirit, your soul, and your body, your life, with His light. And that light belongs to you. I would like to invite you what John says, chapter 1, verses 12. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Will you? Will you come to Jesus? Ask for His light, and He will bless you with His light. And that light overshadow the darkness out of your life and fills you with a forever lasting light.
And He'll promise He'll forgive all of your sins. Siya lfoga o te taia fo. Maybe sometimes we see our lights a little bit dim. Maybe we don't see it very well. It's too blurry. Because of so many things that we deal with in this world. But it's okay with God. You can always come back to God and ask for more oil. The power of the Holy Spirit to lead you and your family and your friends. 2021 has gone by. And here we are, the 2022. This year, God promised good for you. The Bible says, don't worry about tomorrow brings. God already prepared your tomorrow. May the love of God continue to be with you. May He wrestles with the evil spirit and set you free. May His judgment of love, peace, and joy continue to marinate your life and bring flavor of the aroma of praises and worship to Him. May God bless you all and have a safe journey 2022. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ, the one who calls you as faithful, and He will do it. Oleni yaso taua, o le Faamanatuga mua lea o le nei tausanga. Tatou te Faamanatu ina ai, le po a olu manai le sa tauru. Mare toia fio mai o Yesu. I le awa marwhalo alo. Ono lo iai o nisi o le Tapua'i. I le mawhai I rātou I le sua malie o le waina. Ono puipuinga I o rātou tino I ngasi. I le a whaina. O le a lava le suava iauli wa e mawhai. Malauta penanga I le Faamanatuga. E halofa le tua ia te ai. On behalf of our church family, don't get me wrong, I'm not trying to say that you're not allowed to take the communion with us. I'm saying because some of us were prohibited according to the doctor's order because of sugar or whatever the case might be. But whatever you do have and prepare for the communion, no matter where you are, the communion is holy. And God sees that. And God promised to bless you with your preparation. Tatou vivi atu I le atua I le pese o Saunia. Yes,
institution of the Lord's Supper. Dear friends, the Spirit of God gives lives to the whole entire world. Life that never ends. Here and now, Christ fits the world. Plenty for all, enough for today. Come to the table of justice and joy. No one will be turned away. No neighbor in need will go wanting. Let praise go up to our God, our life, from every creature on God's good earth. Le aupele, o le anganga o le tua o mawai e Tatou le ola e whapapau. Le nei la vaso, o lo whawhanga pe lava e Yesu o e o whatua tua matalia o ia. Le areto ma le waina, ua lava lea matatoe mo tangata uma. O Maia i le lau o le file mu ma le oli oli. E talia so se tangata. E le ai se tasi e alu ilona ainga ma le fia ai. Se tia le vi inga i le tua o le ola lava ia. Ma mea umalava o le ola i le lalo langi le lei. Na foa i le tua. O le talo. E Faamanatuga i le areto. Ma le waina. Whawhitai lava le tua lo mātou tama. Le vaenga tāua o le nei Sauniga. Le tino o Yesu Keriso le ao mātou le talia. O le avea lea ma Faamanatuga ia te i mātou, i aso oma mātou te ai ai. Mātou te talia ai i ona puapua ngā. Mātou te wala au i lawa fio. Whawhitairo manatu alofa mai i ate i mātou. Le nei o la mātou talia ma rea nganga whawhitai. E ala i rau alofa Yesu e. Whawhitai rei po le whenga i fōu. O le toto o la awa fio lo mātou wari i e. O e whamaringa ina mo i mātou. Ina ia o lai o le tangata angsala. Ma whaatua tuai i a te oi. Matali ai o lo maliuti ngā. Ma lau toi tu. Ma nofo tāpena ai a wālo toi a fio mai. Le tua whawhitai te le lava i lo alofa ma rau wanga le rei. I Mafuta mai o le nganga Paia mai mātou le nei lava i tu asu. Whawhitai te le lava. I le suafo o Yesu Keriso. O lo mātou ali i ma le whaola. Manuia mai o le nei Faamanatuga. Amene. For I received from the Lord what I also passed on to you. That the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, he took bread. When he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Wa'u, na o maua mai I le ali le mea no tuina atu ia te AUTU. O lea lava pō na whala tēnā I le ali o Yesu. Ua ia tango ai I le areto. Ua ia whawhitai o na tofi ai lea. Ma ua ia whape atu. O lo utino le nei. Ia whai lea ma Faamanatuga ia te AUTU.
Yaso oma tau te ai ai. Together, let us receive. Be blessed. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Wa ia whapea fo i reipu ina o oma na ai wa whapea atu. Reipu le nei o whenga inga whau lea i o toto. I o to whai o le nei mea Faamanatuga ia te au. Yaso oma tote ai ai. Let us drink together and be blessed. For as often as you eat of this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Wa o aso umato te ai ai le nei areto. Ma feinu le nei ipu. Ua o tō whailo atu le maliu o le ri. Se ia toia fio mai o ia. Tatou te talo e ufi ufi ai o le Faamanatuga. Na sa ili o le loto o le tangata i a te oi. FAITAU tali le nganga o lava fio. Wa e sa paia ma le malie o lo fina ngalo. Wa ola o le tangata fatua tua i a te oi. Wa tali tonu fo i ro nala. Wa savalia fo i le Faamangalonga lava fio. Wa avea lea ma mama pei o le whae poiponga a Yesu ma le ekalesia. I le talia o i mātou e pei ona e wala awai i le alofa ma le anganene. O le laulau o le fia ma le ori. Le tualo mātou ta mapa ia. Whawhitai mo le Faamanatuga. I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou ali i ma le whaola. Amene. Tatou vivi atu i le atua i le pese o Sauniga. Yes.
taritonu le manatu wa taunu Omaia le si ui o le Tatou Sauniga o le nei tu la fiafi. E mamori atuai o le vi inga mare whaafitai le tua. A walo na alofa malo na anga le lei. Tai mai ai o lo to soifua malo matu ni yola. Tatou te savani ai o le nei tau sanga fau. Ile fia mare Manuia. Whaafitai atuai. Tatou Tapua'i o le yasu. Mai le larolangi Atua ma Amerikanei. Whaafitai tele lava i le Mafuta mai. Si taulanga Faatasi le tua wa mawhana ai. O le ngā ruenga sa tau au Faatasi ai. Manuia fo i le tua i lo to soifua. Ai le ngata i lea i o le tāpenanga fo i mo le vai aso mua o le nei tausanga. O FAITAU te mga aluenga, i a Manuia le tua i a te oto. Manuia o tau whaiva. I a maua pēr le lau fonga fia. I a te o tau pēr lava le tua, ma ia i a te o tau pēr lava lo na alofa ma le anga le lei. Whaafitai e fo i au whai pese wa whao ngaina o lato lipine. Sapua'i o whaongaina le Tatou nei Sauniga. Whaafitai tele lava mo lo tau walofa tunoa. Ma whai ai o na matou whaongaina. E pei o na iai o le nei e kālesia. A o iai fo i o le whamai o lo vevesi mai ai. Le awa ma le whaaloalo. Manuia le tua. Ia te o tau o malava. I lo na alofa ma le anga le lei. Tai au malama le lofa ma le anga le leo Yesu Kiriso. Tatou toi whailoa. Tatou talo. Ofi mai lo manganga lo mātou tamapa ia. O le atu ua e mātou le nei tū taulangi. Ai mātou te sāwa vari atu i o mātou ainga. A whio mai oe le malamalama e te tai ia te i mātou. Ina ia malamalama i o le mātou nei sāwalinga i o mātou nu. O ainga, mamaota, laua, whape fo i whale lo mātou tamapa ia. Manuia mai oe lo mātou tama. Alofa ngia e la o whio. I lato umalava o lo maua i ngase. Leo le puapua ngā i a te oe le au noa. Ono lo suafa. Amene.